来乡亲啊，阿根廷甲波兰这战是4这个小组上届受到注目的一场对战。对于阿根廷来讲，嘛是真重要的一战，一定要爱赢，才会当确保晋级，嘛才会当互这个梅西最后一届来参赛，会当继续来爬落去。加在阿根廷最后靠着坚强的实力，摕到2分来打败波兰，顺利来晋级。阿根廷的球迷是痛甲，双手举悬悬，大声来喝休，大家安尼小满噗噗跳。阿根廷赢了，球迷随站起来喊双手，大声咻咻叫。有几名球迷摕阿根廷的国旗，穿阿根廷队球衫，伫咧赛事举办的路口欢喜唱歌跳舞。We're like super excited. It's amazing. Like no words to describe it. It's like yeah, amazing. We were super nervous against Mexico, against Poland, and we are here. Messi's the best. Argentina's the best. 2022世界杯4组上受到注意的对战，就是阿根廷和波兰这场比赛，因为这战有关阿根廷敢会晋级16强，佮加上佮是阿根廷球星。梅西伫咧世界杯上尾一摆卡球比赛，和阿根廷的球迷拢真个关心。Oh, una alegría inmensa. El primer tiempo fue doloroso. Siempre a los argentinos nos gusta sufrir. Pero bueno, el segundo tiempo fue mucha alegría. Y nada, estamos felices. Mucha emoción, mucha Ahora hay que volver. Mucho nervio, mucho todo junto. Muchas emociones juntas fueron, pero felices. Ahora felicidad absoluta. 随望前半场比赛，阿根廷和波兰战平分，梅西佮超过12码罚球，互支持阿根廷的球迷看甲心情乱糟糟。不过尾阿根廷靠家己实力打败波兰，成功进入16强淘汰赛。